Shalom. Amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu mwese. Turabakunda, turabifuriza umugisha uva ku Mana. Turashima ngene muhora mukurikira ibiganiro bya CANAAN TV. Bene data, Imana ibahezagire cyane kandi bahize umugisha. Ijambo ry'Imana, Petero yaravuze ngo n'imbuto itabora. Haleluya. Yesaya yarandika kurya imvura na shereye. Bigo bigatosisi ntibisubireyo. Niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye. Ico rituma. Ijambo rikugikogwa cyo kudukiza, cyo kutwirura, cyo kudufasha, cyo kutwagura. Imana y'umwijuru guhezagire cyane. Reka ngusengere. Data turaguhaye icubahiro. Turagushima kudukunda cyane. Uradukunda. Haleluya. Muririmbyi nkunda cyane yaravuze ngo mwinjura imbere y'Imana fise umuntu amvugira. Ni umukuru w'abatamvyi kandi yitwa Rukundo. Mumpamya yuko mu mutima we handitse mu izina ryanje kuko amvugira. Ndagushimye ko dufite umuvugizi mu bwami bwawe. Dufite umuvugizi ariwe Kristo Yesu adukunda cyane. Mwinu gandiza imitima yacu Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, ndafite ijambo rigufi cyane. Kandi ndakwifuriza rino jambo. Mwami Yesu akwagure. Ndashaka kugusengera. Haleluya. No kukwifuriza rino jambo. Ndifuza ko Mwami Yesu akwagura kandi ndagusengera ibibanza bibiri byo kwagukirwamo. Ikibanza cy'ubusabane bwawe n'Imana. Mwami Yesu acyagure. Uva ahantu haze, hari igihe dutura ahantu haze, masengesho yazi, ijambo ry'Imana ryazi ubuzima bwa. Ndakwifurije ngo uyu munsi kino gitondo Umwami Yesu akwagure. Umwami Yesu akwagure. Haleluya. Umwami Yesu akwagure. Dusome mu gitabo cya Yesaya igice cya 54:2 haravuga ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Haleluya. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe, nibagure amahema yahuba, tugarukirize hafi, wungure imigozi yacyo, ushimangire impambo zaryo. Amen. Amen. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Ndashaka ndakwifuriza ibintu biri muri no jambo. Ikibanza cya mbere nifuza kutazanura ni ikibanza cy'ubusabane bwawe n'Imana. Tazanura. Haleluya. Hari ibindi bibanza twaguye muri twebwe. Hari ibindi twahaye umwanya mu buzima bwacu. Marezo sosio, ibindi, imanza, ibindi umwanya munini wagura. Ariko umwanya wawe n'Imana kaba kandu gatoya. Reka ndagusabe. Reka ndagusengere bavandimwe, ndakubwire Imana yambishe no verse. Tazanura ikibanza cyo gusengeramo. Tazanura ikibanza cyo gusoma mu ijambo ry'Imana. Tazanura ikibanza cyo gukorera Imana. Haleluya. Tazanura ikibanza cyo gukorera ubwami bw'Imana. Ntugarukirize hagufi. Sezerera amasengesho y'iminota 10. Kubiri kushaka gusenga iminota 10. Ukaraba telefone amasaha 3. Kubera iki? Kubera iki kibanza, ico kibanza kindi cyagutse hakaba ikindi cyaze. Tazanura ikibanza cyo gusengeramo. Umadakubwire uwapfukamye kenshi, uwapfukamisha amavi yiwe, umara umwanya muri rapfukamije amavi yiwe, uyu ni wahagarara mwanya munini, uyu ni wahagarara. Oh haleluya. Uwapfukamye abandi batabona, uyu muntu arahagarara, abandi bakasasera bifuza ubuzima bwe. Kubera iki? Hari kibanza yaguye. Hari kibanza yaguye. Wowe ni kiye kibanza cyawe? Ni kiye kibanza waguye mu buzima bwawe? Waguye kiye kibanza? Ni kiye kibanza cyaguse kiruta ibindi? Tazanura. Umunsi nasonye rino jambo mu ndwi zibiri ziheze, Imana yaranganirije irambwira ngo Patrick, bwira abantu, bwira abo ushaka gushikira, babwire babagura ikibanza cy'ubusabane bwanje nabo. Ntuye haze, masengesho yaze, gusoma Bibiliya bisigaye bikugora. Ni umuzigo kuri wowe. Ni umuzigo kuri wowe gusoma ijambo ry'Imana. Ariko gusoma yandi makuru urafitiye umwanya, ariko ijambo ry'Imana nta mwanya bifite mu buzima bwawe. Tazanura ikibanza. Haleluya. Tazanura ikibanza cyo gusengeramo. Tazanura ikibanza cyo gusoma ijambo ry'Imana. Tazanura ikibanza cyo kwagura iyo mpano Imana yaguhaye. Abandi Imana yarabaye ingabire zarumaganye. Kubera iki? Hari ibibanza bindi byafuriye, byamize ya mpano Imana yaguhaye. Paulo yabwiye Timoteyo ijambo ryiza, aramubwira mwana wanje Timoteyo, furura iyo ngabire y'Imana iri muri wowe yake ukorera abandi. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Tugarukirize hagufi. Haleluya. Kubera iki ibintu by'Imana aribyo duha agaciro gake.
ibindi tukabiha umwanya muremure. Kubera ko ushaka kumara amasata tugitandura kuri kwigana TikTok tujya tundu turaho nta jambo ry'Imana kurumviriza ukuma wumvira tazanura ikibanza cy'ubusabane bwawe n'Imana. Tugarukirize hagufi wungure waguri imigozi yayo ushimangire impambo zaryo. Umvirize umurongo 3 kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso. Haleluya, haleluya, amen. Kandi urubyaro rwawe ruzoganza amahanga. Murumva iryo sezerano, urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara byabaye imisaka bisubira kubakwa. Bene data, mureke tutazanura ikibanza cy'ubusabane bwacu n'Imana. Hari ibibanza byabaye imisaka, hari ahantu habaye imisaka, hazosubira hubakwe kubera twebwe, kubera wewe. Imana iguhezagire, Imana ikwagurire ibiko gukora, ibyo ukoresha amaboko yawe, ama business yawe. Ndagusengera Imana ikwagure, Imana ikwagure, Imana ikwagure, Imana ikwagure. Haleluya, haleluya. Igitabo cy'ingoma, ingoma za mbere, igice cya 4 umurongo wa 10 haravuga ngo Yabesi atakambira Imana y'Abisiraheli ati compa Mana, icompa ukampa umugisha. Haleluya. Ukugura ibibe gwanje Mana, ukanagurira imbibe Mana. Haleluya. Tuye ahantu wazi icompa mwamuka. Reka ndakwifuriza bino bintu bine Yabesi yasenze. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha kumenya Imana, Imana iguha umugisha wo gusenga, Imana iguha umugisha w'ibifatika, Imana iguha umugisha. Ndakwifurije umugisha uva ku Mana. Haleluya. Imana iguha umugisha. Isengesho rya kabiri ukanagurira imbibe. Imana ikwagurire, ikwagure mu buryo bw'umubiri, ikwagure mu buryo bw'impemu. Tutura ahantu haze mu mwemu, Imana ikwagurire mu buryo bw'impemu. Haleluya. Mukombozi wetu nshobora kubica Imana. Haleluya. Imana ikwagurire, ikwagurire mu masengesho, ikwagure mu gukorera Imana, ikwagure muri business, ikwagure mu byiyumviro, ikwagure mu bwenge, ikwagure. Haleluya. Ikwagure. Ndagusengeye ngo Imana ikwagure, Imana ikwagure impande zose siva ko Mungu. Haleluya. Haleluya. Ukoko kwawe kukagenda kundamira Yabesi yarabwiye Imana ngo Mana ukoko bene data reka ndagusengere nanjye ndakwifuriza no jambo. Ukoko kw'Imana kuza kugenda kukuramire ukoko kw'Imana kwica inama zose z'umwanzi Satani natega. Haleluya. Ukoko k'umwami, ukoko k'umwami gusenye gukureho kumenagura. Amen. Ukandinda ibyago singoko, Imana izakurinde kugoko. Imana ya Isiraheli ikurinde kugoko, ikurinde ibyago. Imana ikurinde ibyago ngo nuko Imana imuha icyo yayisabye. Amen. Umva isengesho ryanjye rya kino gitondo riravuga ngo umwami Yesu akwagure mu mwemu, ikibanza cyo gusengeramo, ikibanza cyo kubana n'Imana, ikibanza cyo Imana icagure mu izina rya Yesu. Umwami Yesu akwagure, umwami Yesu akuremera ishimwe. Haleluya. Umwami Yesu akwagure. Haleluya. Umwami Yesu akwagure. Amen. Yaguye Yabesi ngo nuko Imana imuha icyo yayisabye. Imana iguha umugisha, Imana ikwagure ukoko kw'umwami kugende kukuramira, Imana ikurinde ibyago, Imana ikwagure. Abana bivuga igitabo cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami, ngo biga ibyo buvugishwa abana b'abahanuzi ngo babwiye Elisa, baramubwira ngo Elisa we aho dutuye haratwagiye, none rero turakwingiza reka tugende kuri Yorodani duce ibiti twagure. Bene data, Imana ikwagure, genda wagure, haguruka ubwira umwami ngomba kwagukirwa Mana mu masengesho, ngomba kwagukirwa mu ijambo, ngomba kwagukirwa mu gukorera Imana, ngomba kwagukirwa no mu byo nkora. Imana ikwagure. Kino gitondo ndakwifurije kwagukirwa n'umwami. Umwami Yesu akwagure mu masengesho, mu buryo ufatika, mu byo ukora. Umwami Yesu akwagure. Yesu aguha umugisha mwinshi. Hari ijambo nangirijeho cyanditse mu gitabo cya Yobu 42 umurongo wa 2 haravuga ngo nzi yuko ushoboye byose. Haleluya. Nzi yuko ushoboye byose, nzi yuko ushoboye Mana. Umva ndakubwire uwo mutwaro ububwire ngo Imana yanjye ishoboye byose. Mbere yuko nawubwira ngo Mana ngene kino, banza ukibwire ngo Imana yanjye ishoboye byose. Nzi yuko ushoboye byose kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe, ntagishobora gutangira imigabo y'Imana ku buzima bwawe. Imana yacu ishoboye byose. Reka ndagusengere, Imana ikwagure
mu mpemu. Yaguye Yabesi, abana buvugishwa baragiye baragukigwa. Haleluya. Yesaya yavuze ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Mana, tugomba gutazanura ibibanza byacu byo kubana nawe. Umwami wacu kubera ashoboye byose, umwami akwagurire. Umwami akwagure mu mpemu, umwami akwagure mu mubiri. Yesu aguhezagire. Reka ngusengere. Turagukunda Yesu, turagushimye kwira neza kwawe, turagushima kuri nyuma y'ijambo ryawe. Uheze utwagure Mana, utwagure mu mpemu, utwagure mu mpemu, utwagure mu mpemu, utwagure mu mpemu, utwagure mu mubiri Mana, utwagure, wagure ibikorwa byacu, wagure ibikorwa byacu, wagure Yabesi natwe twagurire. Yesaya yavuze ngo ntitugarukirize hagufi, ntitugarukirize hagufi Mana, utwagure. Icubahiro garukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.